So tuloy si Panganon na si Panganon tatokin na manupa amat tadi bata nagawi di talas so no terlubi di awak katulak namin asa doon so na tuwa naman dok si titik masih gopa golang-golang pangarauna tung so ngope apala pasok pasatane igo gitu manang paso-pasona satu hotel di karas pasatami so tutul si Panganon asiro namat tadi bata pasorak ko mapanggawi ko para tulu naik Baba nomor marangki. Baba nomor marangki. Oke. Unga. Unga ini nama. Tiga ini nomor dari. Baba lagi betul. Unga baba. Dah. Dihamu akan korunan. Dari. Di bagasan las mirohat sedario. Di mana najalo pasu-pasu berbagasan enak kota. Hari nomor 10 tahun tomat nomor 2 batang di hari nauli hari hari ganaun lima beri namin ang masalo pasu-pasu pertama sa lipeo sebagai skill dari maritium na posona bangsa parti Erope alam ng bigalo aman dia matutup dari Somanase amu dulu namin tarumbo batong dulu nomor nomor 3 batang so patawaan so si Panganon na tayo so ni nang beke dia matutup di kesimu dulu ko dulu na dulu pur mo dulu ni ron beri namin so ni nang kita salung na dulu Baga tikope mo sa tama so ngata na matua hindi man natin open na huro matong rumah so no pina wata ko sa tami so ngodek kes mururu to bere nami agia mato kita sa tuang kabian sama to balorasan agia mato to bere mo tuan so ani masa na sa kami tulang buto mo ri ma Tuh pumikay. Tuba maray abang Jimmy. Coba diulang si kita aja itu. Ni anak kanan. Burape. Panak kitoknya. Pamaray. Oke. Gantian Apa deh. sini Pangnopati? Unang ila si Mar22. Sada. Hanihela. Perleparan Hanihela pasal ni. Ayo tahan. Ayo sama-sama Cuti apa? Ini dia itu. saling suap. Cuti apa nya? Apa sini Pangnopati? Riz lah kamu Riz. Oke. Habiskan. Silakan Cuti dia habiskan. apa?